Mbiriria ogwane butonyete njemwe nturene ya Murunga gicigo bunge kia Mara kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya mwana wao wa miaka 12 kura ationeke. Kuringana na njaeje mwana ujo ajokire baisikiri yawe Aramisi Nthiru au maruka ota withire bwawe ende batamwona kuma ntuku eu. Bariuga atire uri mbere mwana ujo kura ari ajoketwe o kaire maita jange jaire au kabere ne antu batukumenyeka ende omba gucoka njathe kinjara Matimu Gambi na rugono ruru wa Kiriga. Uyo Ichibora Muthoni wereri ichocho wakana gakaije gokurwa mianka 12 gagwitwa John Karani agitarukanagia mbica cia kana gaka gakaije imwe kwemwe nyuma ya gakura ntugo ya Aramisi ya kiumia kithiru ajukiga baisikire otabo aradukagia indebara after agathi ukanga ogu that day ne basoka sukuru mwendo wa 10 leo mwana jukiga baisikiri twesira okakolugutanga wa weria asoka 10 agasoka sukuru tukine siria ingino bo mwana alugutaga baisikiri o antolani koluguta gisoka soka gamuji tukinetera mwana no katwonire jia kinya ta mugwanja mwana ateja kuria no katwonire gwatuka twa mama twithikirite muno mwana ateja mpaka thaino tutionete mwana muci uyu wereri wa Dedan bariuga kieba kinene kiao igutwika kana gaka kao gakira 7 gacukuria Mara primary wa Ndiaganga aurite riri itaria kathatu kura araba kuga gagateka gwa Nyara na ntu baraba takumenyekana ajokirwe muthenya wena gintu thainyau mwana umagarire na baisikiri akena thina atasoka leo niyo ndari nkumagala kudi gucwa kanyamu mwana taina ko ga sukuru nekenda mbeja ndi mwira sukuru nkija ndethera mwana ateo nitucwangite matwacwanga tute mwanete turinge report kwa polisi na riu tore mbere kwindinge ae mutekeo weria araikangwa alekerua this is the second time gutwika riri ni itaria kathatu kura ari akana gakana njira itakumenyekana bariuge ndi baringite riboti kwa borichi gwa Chibo kwa munini wa Chibo na nkinya kiria turi na nkinya ntura muturi negeria ria gucwa kana gaka twina kia kenene muno no ntukuma Thursday mpaka umde mwana ateona kete ni kia unarema to kwa kuria ni mesiria makana kau twina kia mtu akona kana kau please no agerie go to contact kana nearest chief's office kana chief's office muthia ibetanite mbitwa kiri muntu wonthe oramba kwithirwa onete kana ka John Karani kuringa ripoti kiri gituo kionthe kia borichi gwa Chibo kana kwa munini wa Chibo mwana ute mwana oliungaga na ni mwana innocent sana te mwana wije na mijiene antolani ni mwana wakwa mbikarite na wakagita karaja muno atije noko ona kwemejiele wa antolani mwana uwa talokinya ona kaurua bole gutiriko ndani atuga na kwa bankwae ogukuguku kwa banko especially ta kompumete mwana uwa tiriunga nao no ntutika kwa ize bandu kiao benao na no katio twe family tugwa twe na kwithikira kunene muno nigeto mtukolomba antu ba the community at large mtu kaomba kwirwe na IJ way about jakana kau aomba gutoni menyithia namba jia thimu ikonenkanirwa iria bakaringa kana akona akaile to the nearest police station nikenda tumba gucokerwa nikana getu na tuendelea tukenete Kiripotera Wero TV